I pozdrav ćuberi, moje ime je Igor i danas ćemo igrati normal sa Dodom. I danas igramo on for all. To vam je kao 5 istih čempiona protiv 5 istih čempiona. I igramo sa Miss. Ja sam Fable Masteries. Ništa ne veš. Malo mi koči. Sad igram. Čeka, koči. Ajde. Imam. Čekaj, vada, ajde sam. Bravo. Aj, pusti da meni ovaj. Ajde. Bravo. Ako mi je ostalo 10 herci. Ajde. Polako samo igra farma. Meni je MS 150. Meni nije. Mi smo jači od njih. Pa jesu. Sam da dobijem ulti. Onda Igor je jedna ovdje, jedna ti sa obje strane. Pa ja. Ajde mi samo ostav gdje je jedan kill pa ti uzmi, sam da imam 1-0. A ja nemam mane, Igore. Ajde, nema veze. Fuck. Udaraj. Čekaj. Ostavljam mi ovaj. Jebo ga. Koliko mi koči, beš? Vrta sam. Igore, ajde. Udaraj double kill, Igore. Čekaj, nemam 43 mane. Nemo da te ubiju. Ja sam da dobijem E. Ajde. Ajde, dođi. Čekaj. Ajde, evo sad, Igore. Čekaj, Luka! O, kako mi koči. Osadaj mi ovaj ako mogu nekako. Ne, kako mi koči. Čekaj 10 sekund, samo da zovem brata, bud tu. Luka! Moram ključiti dole, koči. Eto. Ajde sad, Igore. Eto me. Igore. Dolazi. Baci je. Ostavi mi ovaj, molim. Ajde, uzmi ga. Ubij ga. Bravo. Ovdje je jedan. Double. Ništa. Skoro hvali iz ulti. Možda 5-6 klip. Minimum.
Jadi kako se Bježi čuje. gore. Joj, nisam vidio, sorry. A da, brate, nije napisala SS. Proba da pobegneš. Bježi gore. Ajde. A sad kad se flešali, ja bi se ubio. Požurđe. Dolazim. Čekaj, zaskočit će me. Jadi, kako se čuje? Tebe je sam ubio. Čekaj, ne mogu da napadam, zašto će me ubiti ovaj? Bravo. Imam i ja sad ulti. Čuj ga. Evo dok ja back. Treba mi ovo. Jebem ti led. Imaš li ulti? Imam. Imam i ja. Ono idemo AP-ova dvica, znaš kako bih ubili? S ultijem. Na 3-4 sata u isto vreme bacam ulti, može li? Pokažit ću ti kako smo mi jučer kad smo igrali, dođi. Imaš ulti? Imam. Gledaj, jedan stane ovdje gdje sam ja, jedan stane ovdje. I u obe ovako strane ultamo. Čekaj. I ne mogu da pobegnu. Ajde. Evo ga ovdje. Bacimo A ult. čekaj kad... Ja ću ultat na ovoga jednog, ti ultaj na drugoga. Ultaj. Ne mogu sad. Uzeo sam i ja i ti smo uzeli kill. Bravo. Bravo, Igore. Hoćeš da mi pođe da slovimo? Nema ništa ne dosi. Ne mogu, moram uzmem majta. Kako mi koče? Jesi vidio kako moćno? Pozdrav Jeda u klipu. Pozdrav za Jeda. Čekaj, koči mi, ubit će me, ne mogu spomerim. Jadi, 220 mi je MS. Opet bi ko pre. Čuti. Sodim s njima. Za koliko imaš ulti? Za 4 sekundi. Ja za 50. Beš, eto mene. Kak je on double kick, gledaj sad. Bravo. Sad ultaš, žbunja ne mrta. Ali kaj vi imam ulti? Ima za 20 sekundi. Ja za 30. Baci, gdje je u to žbunja? Sad Igore. Šta sam mu bacio flash? Imaš E. Nemam, bacio sam. Ti imaš 4-2. Jel? Jedini mi dobijamo na lane. Pa ja. Čekaj. Ja mogu, čekaj, koč. Ja mogu ultat da uzmem kill. Failo si. Čekaj, sad ću ja. Pa. A, ostade mu 20 jelta. Tuč, aj. Ubi ga. Ubio sam, bravo. Imaš ti za ovaj Šta? Essence River. Treba mi još 100 gola. Ja imam, sam da odem back da ga kupim.
I što onda posle kupuješ? Ja. Ja ću Black Ever. Ja ne kupujem. Dobro, ja ću čizmice. Koliko sad sam onak? Ovaj 2-0 na bota, ovaj 0-0. I sve do bota. Vidim. Baci ulti, odmah prekinu ga. Kakva trka je, mir je brzi, to. Sad. Treba mi posle onaj attack speed. Čekaj, ovdje. To sam ja htio. Ja ću posle Phantom. Bež. Sad, pa. Uzmi ga. Hvala. Ne, čem. Da vam kupim majka. Secka mi. Tako sad ako mi napadne Rengar mogao biti. Smanjio sam. Bićeš opet kao u prošlom klipu. Smanjio, ne čuje se. Nema samo jedan, imam loš skor. Tako. Ajde, zabij, možeš. Imam heal. Nisam bacio heal. To ću ti da uzmeš heal, uzmi ga. Nemoj ultat, sam baci je. Pa evo trebalo ćete... Samo. Jesu uzao kill barem? Jesam. Ti imaš 6-3, ja 5-2. Od koga? Od Zorana. Eto ti Diego 10. Imam sad 4. To ti je 10. Od Jane ili od Zorana? Sad imam... sad imam 35 eura. Samo još reći šta je bilo sam na 2000 iz novčanika. Ko je? Iz milijarda novčanika. Nisam ja stvarno uzao. Za Stefan. Nije. Sad ne znam. Vigi. Nisam stvarno. A znaš ko je? Ne znam. To nisam suglasan, otišao sam. A gdje ćeš ti baš? Utaj! Nemam ult, tu je zguzo. Flashao se. Čekaj, sad baci B na kul. Čekaj, imam ult za sekund, bež. Izvinite. Tako, pa nisam uzak. Nisam. Čekaj, sam uzmem kul. Tak. Ovdje njima i ovo, došli smo im do baze. Znaš ko je ovo? Ovdje što ima 0-3. Ko? Ovaj, na... Ja sam umro. Pa ste ovdje. Bolji se za 2 kila. Možeš gubiti, on ima 5-2.
Umro si. A mogu trči. Pa može. Čekaj, odakle je poreda. Kako dobar raskin Hit Hunter. A jel se dobija mana kad udaram sa ovim itemom? Nemam pojma, ja mislim da se dobija. Pa pročitaj pasiv item. Ma ne znam. Ova ima 2.8. Dodu. Mislim njihov Rengar. Hajde nam i da defamo. Ajde. Čekaj, imaš li ulti? Imam. Ja ću žbunjati odatle. Evo u žbunj ima jedan SS. Ček sam da vardam. Pomaži, ide. Evo dolazim. Ček, ovo nemoj tu ubija. Koliko je ovo? Pa skoči žbunja. Mrtac. Bravo. A, evo ga Rengar. A, fuck. Idem plavi build ovdje. Blue build. Ovdje nema mitku. A gledaj, mi smo njima došli do inhibitora. Ajmo sušimo inhibitora. Hajde. Idi na top da pušamo čune defa. Ajde. Ova ima 3 defa. Ova još nemam ceo item ova vinčova na midu. Koliko ti imaš cijelih itema? 2. Ja, gledaj ovo, pogledaj zadnja 3. Čekaj, nisam uzeo ovaj kao. Idemo. Koliko imaš farma? Ja imam, jel ti imaš 67? Nemaš. Ja imam 69. Ja 68. Bolji sam. Više nisi. Koliko imaš? Sad sam ja bolji. Ja imam 71. Imam isto sad. Pogledaj, Dodo, pogledaj, molim te. Evo ga neki Rengar, dolaz vam brzo. Pogledaj ovo, Dodo, svi imaju prvi item isti. Pogledaj, molim te. Dodo. Šta je? Pogledaj ovo, ono, da prični ovo tab. Ga je ovo? Pa svi imaju prvi item isti. Sam dođu u žbunje. Sad na 3 će sad bacamo E. 3, Ništa. Pusti ga i pušamo. Ajde. Pa mi inhibitor nemaju kul. Pa to kažem. Baci V i slomimo. Bravo. Pa evo ga Rengar. Gubi ga. Bravo. Slomđe sam. Može ga, ima 3-0. Jaki si. Bravo, sad slomim sam inhibitor. Ova ima 2-8. Ne, tamo da bacim Q. 3-8, pa dobro. Jadničak. Pa šta je, nisam imao. Pa znam. Nisam imao ni pola healthy. No. Sad će deblo 300. I ja isto kupujem to. Samo nemaš čizmice. Ove cijele. Pa evo sad kupujem. Cijele. Ajde. Dobijem ovoga ovdje. Da. Evo sad imam cijele čizmice. Pa kako mu skinu ovo
Jel ti ideš i na mid? Da. A ja ću ići na ovoga što ima 3-8. 3-6. A ne, sjebao sam se. Ovaj odmah ulta čovjek. Šta iš mogu li gubit? Mogu. Možeš bre. No. No surrender. Čekaj. Nama nisi ni pipnuo ovu kulu, jesu. 103 healthy. Gle, 203 healthy nam je. Ali pogledaj za to vida. A pogledaj zato topa. Pa je. Aj sada ispušamo. Tih koliko sam bio. Ne za lice, ima nastakanih 5. Znam. Sad si mrtav. Ne, Igore! Beš. A naskoči na mene. Bra. Čekaj, idi back. Mogu se ja nahilat. Dobro, hilaj se. Jaj. Oj. Odak ja mida. A ti samo slom da inhibitor pada. Aj. Dođi ka meni. Što mi zabao gova. Pazi Igore. Ne Ubit će. piš. Jaki. Samo slom inhibitor. A to je teško Igore. Baci već zato što su brzaš kad. Failova je ulti. Dođite svi top. A mora neko defat mid. A neki jedan defa šta? Ova delegrade, tek jedan item imaće. Što mi koči. 11-4. Njihovi, ovaj Rengar. Ovaj 4-1, ovaj ovdje. Imaš li ult ovdje? Joj! Vidješ li? 3 ulta. Da. Šta će nas jebati? Koja je ovo obdala? Pa dobro, znam da tu bije. Čekaj, evo ga još jedan. Bacio sam heal, ali ne znam na koga sam bacio. Hoću. A šta čekaš? Sad ne mogu. Što? Da se igram i tu. Gdje ti novčanik da stavim? Bravo Igor, ajmo. Čekaj, mene tuče kula. Ja. Ne znam. Ne, veze, mrtav. Vidi tu. Eto ti kaj iza tu. Ej, Evo da ti ovdje stoji. Kako će ga ja staviti? Ajde se. Znaš onoga što imao 3-8? znam. Sad ima 8-9. Vidiš? Ko će prije žilja? I defaj. Baci. Imaš li ona kao vardić? Ne vardi nego ona. Ajmo youtuberi! Tu je ovoga. Čekaj, nemojte failat ult. Nemo da bacat ulti. Sorry. Ne veze. Ono svi isto vrijeme bacimo ult i uzmemo Drake. Obarno. Znaš li koliko su oni... ali znaš šta su ovdje ljudi glupi, Znaš dok su ja, Znaš šta bi bilo?
Čovjek. Kako Ringara igra, to znači. Pa. Dodo, piš što me jeba. Sad će ovaj zec ne. Da nisam imao taj skor, da ništa. Ne, ošišio. Piš. Vidio sam ja, nego nisam. Gdje ste šišao? Rengari, sad nećemo vidjeti, sad sve to lupimo. Kad još kad ima multi, a ja sve. Urok, ne gore. Čovječe, što nešto. SS. Sorry. Da. Ono dođu svi petori na stroj ultam, znam se ovo. Do. Sad, pa. Jesi uzeo double kill? Ja uzeo double kill. Ti imaš 14-8, ja 13-8. Ajmo Dragona za 44 sekunde. Ili Barna. Bac da ode to na tvoje. Samo tuci. Glava dođe. Vidim. Pobit će vas. Neće. Uzmite ga, Dodo, ovaj. Bravo! Uzeli smo barem barinu. Sad ću Infinity Edge. Kad mi još nismo inhibitor njima slomili. Ajmo sad Drake-a, Dodo. Uzet će ga oni sad. Koliko nima i Drake-ova? Nema i 5. 3. Ali znaš da nas vode u timskom skoru. Kao 0-10. Čekaj, nema multi. Znači nisam živ. Lap dole, jesi to uzeo ja? Nisam. Nisam ja. Čekaj, eto me, da baci multi. Gdje je fail out? Dobro, ajde, robi. Jesi umro? Jes. Mid, Igore, mid. A prije bila moćna mis, znaš ono, kad baci kupa ide, ono, dok... Iza njega. Pa ide i sad. A ne, ovdje samo 2 puta udari, pa ovdje tu i prekine, a prije je moglo 4-5 puta da udari, ako ne shvataš. Nije ništa, još i tamo pita, nisam ja. Rekao, pitao me da se gasi i rekao kao vidjet će. Mute, ja mislim. Šta? Ne znam. Je živ ti, Dodo? Jesam. Čekaj, sam te ovdje. Dođe na mid.
Nisam minio. Čekaj, samo da tu... Eto mene, da ultam ako hoćeš. Pas. Dođi na mid, ovdje. Šta ult, baci? Što smo ih ubili? Čekaj do ovog ovdje, do neki što je. Šta? Ima ovdje neki. Neću još. Jel men govoriš ili? Ma čao. Nema da slomi kul sam. Bra, pif. Možeš li ga ubiti? Mogu, ne dira. Neću. Onda im slivimo do inhibita. Hajde. Žuždok je ostaje 1, a 1, taj koji umro ima 6-3. Ovdje ja na mid. I ti defa mi ovdje smo da slomimo. Aj. Brzo rušite dok vam nije došao. Slomni smo. Eto ga. Pa sve brzo se. Sad mogu, ne mogu još da kupim. Bravo. A gledaj, sa me je ubio. Jesi umro, nisi? Nis. Defaj. Sam. Čujski. Max. Gledaj, taj koji mu bi ima 16-8. Upćete, ima... A ne, ja udaram vama, ja idem. Jesi vidio ono? Ja ga promašio, nisam ga udarao. Jebem unutra. Ne, ti kupio taj, Rapid, ja kupim onaj Infinity. Pa ću onda taj. Hoćeš ti kupovati Dance? Jel? Šta? Death Dance, hoćeš kupati? Hoću, pa počinjem njega. Dodo, za 4 sekundi onaj Baron. A ovo je primetio u for, pogledano pritisnemo tab. Idi top, da idemo da pušamo. Mamo mi ide da slomimo. Sad će ultam odjedno. Uđi ovo. Kako je mene ubio? Ja. Čekaj, probaj naći nekako u kvadru. Eto ti kvadra. Bra. Ajde idi pušaj. Čekaj. Ja, ova ima 2.13. Što ste uzeli Drake? Nema veze.
koliki ti je damage? Koliki mi je? Damage, 238. Imaš li ulti? Imam. Pripremim se. SS gore. Dobro. Aha, nisi tu. Barona. Ne radi. Do. Što nesta dok. Ja ću ono Jones Blade onaj. Ghost Blade. Ne. Sad rade, Dodo. Ne rade još. Rade! Idi vidi, baci vart, neš. Baci je. Ultaj! Bravo! Uzeo sam. Jel to penta ili kvadra? Kvadra kill. Jel to ti uzeo kvadra? Aj pent. Jebijem li ti na naru. A gledaj da mi ne da pent. Kako si ono moćno radio? Jebijem ti dan. Bravo. Bravo, Dodo. Nemo, živjet ćeš. Ja si vidio ono ulti, kvadra, kill i baron. Vidio I sam. ne date mi čovjek pent. Završi to. Upte, jel to? Pepa, vidi ono dole. Stoji ovdje ovako njih četvorica. Ja bacim ulti, kvadra, kill i barona. I ne dam pen. I jurim pentu, skoči na ovog suprotnog pobjednika. Ulti, kvadra, kill, baron. Jesi vidio ono, Igore? Napisat ću opis klipa zašto nema pente. Napiši. Evo. Da. 40 minuta igramo Gamebook. Sad ću ja ovo završiti. Gledaj, 21-10, sad niš mogli gubiti. Ja mogu bijati, ajde. Joj, prođe pored mene. Eto mene, ako tu bije. Koga ima sve u toj igronci? Je. Runi, jesi vidio ono? Jesi vidio što sam radio? Pobegom. Čekaj, to me da bacim ult. Pa. Ni kila nisam uzeo. Da. Ovako smo svaki kill skoro uzimali. Ti želiš fragment, boli tebi ovo. O ne! Daj. Daj slam ti ovu kulu. Dođi vamo. Bra. Čekaj, da završim. Molim. Ja ću sad prebaciti se na neki drugi komp. Dobro, čekaj. I to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se vidjela. Ako jeste, like, share, subscribe. Mi se vidimo ponovo sljedećeg puta.